irimo kugera ku ntego yabo. Ikintu cya gatatu Arteta namuvuze n'abongereza be ndetse na family Kroenke twayivuzeho, twanavuze no kubakinnyi ko babarukrise. Hari elema Nepo yavuze yitwa Andrea Berta. Andrea Berta afite ikintu kimwe we yari afite yazanye muri Arsenal gitandukanye nuko abandi bantu bose bumvaga ikipe yatwara igikombe. Arteta baramubwiye ngo tubwire umuntu wakobera technical director mwiza mwakorana, niwe witemo ko amuzanira Berta. Kuki yasabaga Berta? Aravuga ngo Berta ikintu agira gihuye n'ijambo ngo Arsene Wenger yabwiye Arteta ahabwa akazi, yaramubwiye ngo Arteta gutoza no gushaka igikombe ubu ufite icyo bita desire. Umva aya magambo kwizigera tuyajyane ngo desire alone is not enough. Ubushake gusa ntabwo buhagije, but you need the stamina or the motivation behind that. ubukeneye imbaraga n'ikindi kintu kigusunika kugira ngo ugere kuri iyo ntego. Arteta rero muri Arsenal ngo yibaraga nkaho ngo he was the engine room, yifataga nka moteri, ariko noneho uko yifataga nka moteri yarakeneye ayo mavuta ajya muri moteri. Noneho yarakeneye amavuta ajya muri moteri kugira ngo ibashe gukora neza. Mu yandi magambo rero we yavugaga ngo tumaze kugira guhoza ikipe iri gukora neza, ariko nkeneye wa muntu tuzabana muri umushinga. Nje namaze ku icyo bita face of the project, namaze kubishusho y'uyu mushinga turi gukora, ariko nkeneye amavuta atuma niba ari moteri yitwa Arsenal ibasha guturuna. Yarakeneye umuntu muba mu mugongo uzamufasha gukora ibintu neza. Uwo rero Andrea Berta yazanye ikintu kimwe muri Arsenal Nepo yigeze kukivugaho. Yaramubwiye ngo niba ukeneye umuntu uzakuba hafi, trust me Arteta nkuko byifuza nzakuba hafi. Uzi ikintu kibikwereka, uriya mugabo ntabwo ajya yicara muri stand hejuru, aba yicaranye na Arteta kuri touchline. Mwaramubonyeje ubundi ajya kurwana na coach wa Atletico Madrid Simeone. Icyo we yamuzaniye yaramubwiye ngo njyaho nandukaniye n'aba bantu bose mwakoranye mbere, abongereza bawe n'abandi, ukuntu urindwanyi muri wowe umeze nka moteri itari ifite amavuta. Nje ndindwanyi cyane we, noneho ntago ari indwanyi by'amagambo gusa, no kurwana nyakurwana aragwana nyine agira amahane. Kandi na Arteta agira ndi maravuga ngo dukeneye bya bintu byo guhabya abantu ku buryo abakinnyi bose babaho bumva yuko uyu mwaka nta kindi gishoboka ari igikombe gusa. Iyo mentalite rero yaramufashije, arayizana ayishyira mu bahungu, akomeza kugenda aganira nawe, babasha kugura abakinnyi benshi. Uyu ni umuntu wagendaga akabwira boss Josh, akamubwira ngo mwana wa boss genda uvugane na papa wa Stan Kroenke. Arteta nanjye tumaze kubigenzura nk'abantu babizi, niba mukeneye ko uyu mwaka dutwara igikombe muraduha abakinnyi uyu n'uyu. Ibyo ngibyo byihutishije ikintu ngo kitari ryari muri Arsenal cyuko igihe cyose ngo ibintu byabo byagendaga gahoro mu kuzana abakinnyi, none Krokrita bigasa na Arsenal iri gutinda kubikorera igihe hanyuma ikisanga itashoboye gutwara igikombe. No kuvuga ngo iteka ryose muri season 3 zishize yabaga ifite complain y'umwanya ibura, ngo tubonye mu center back, ngo tubonye umuzamu mwiza, ngo tubonye umwataka. Yahoraga imeze ngo nk'ikipe aho Edu ngo yaburaga nubwo akoze ibintu byiza, akantu ngo kahita ngo gacyari cyo final bakwita final push. Regoga n'umubyeyi yaribarutse kwa kundi nyine umwana wakubwira ati rwose birakunze sunika bwanyu ibintu byose bimeze neza. We ngo nicyo kintu yazanye muri Arsenal, yaramubwiye ngo final push usaba nje nzayishyira ku bakire, nzajya mbabwe niba ushaka aba defenseur batandatu wenda cyangwa 8, niba ushaka mediateri beza babaguhe. Iyi rero the win window ikaba ishojwe cyangwa mission ikaba igezweho. Abafana ba Arsenal muri the win window mavuga ngo twazamuye standard, twa creatinze possible environment nziza ku bakinnyi bacu, twabashije kugera ku ntego aho twashyize hamwe. Ubwo twagiye tuvuga abantu bose bagiye bakorana nawe, bakaba bavuga ngo tujye imbere uko Stan Kroenke bivuga na Josh bandikiye abafana ba Arsenal nyuma gutsinda Burnley. Yego ngo we are always forward in our approach. Ego kwizigira we are always forward in our approach. Ati turacyari mu ntumbero iteka tujya imbere, taking the learnings. Ati tukaba tugomeje kwiga amasomo as we go,
uko dukomeza kugenda and in the pursuit of progress, ati dushakisha uko dutera imbere. bashoje bavuga ngo wumva ukuntu Arsenal, wumva ukuntu noneho igiye kubatera ubwoba, igiye gukora ibintu bitigeze bibaho. Bashoje bavuga ngo aba bagabo Kroenke ndetse na umwana ndetse na papa we baravuze ngo ubwo mwiza umushinga mwiza wageze ku ntego, twiteguye guha Arteta miliyoni 300 agasubira ku isoko going forward. Wibaza yuko dusoza umunota umwe rigoga ngo Arsenal muri uyu mushinga kana abantu basigarana ngo yari yarakoze icyo bita gukalculatinga, gukora imibare bagera aho babara abakinnyi ba Arsenal imyaka bazaba bafite kuko bari bato, ngo n'igihe abakinnyi b'ikipe bahanganye nabo b'ingenzi bazaba bari gusaza. Arsenal yari yarabaze muri the win window, yari yarabaze ngo KDB muri Man City, Rodri muri Man City, Bernardo muri Man City bazasoza iki gihe. Barabara ngo Virgile, barabara ngo Mohamed Salah bazasoza iki gihe. Bagiye babara imbaraga z'amakipe bahanganye igihe zizaba ziri kugwa, ziri kurangira, baravuga ngo twebwe igihe bazaba bagiye muri phase ya transition. N'uyu mwaka wa 2026 in other words, ntabwo intsinzi abantu bayigwaho, intsinzi nicyo bita well calculated project, ni nayo igezweho kandi igezweho, ari nako natwe nk'u Rwanda gahunda twakoranye nabo ya Visit Rwanda natwe well calculated yaduhaye umusaruro, bikaba bishoje natwe well calculated dutwaye igikombe y'u Rwanda. Amavubi ku munsi w'ejo twese saa 8 amaso twari tuyahanze CAF TV kugira ngo tumenye ese Amavubi arisanga muri retsinda, Amavubi arisanga ari kumwe nande, Amavubi aheruka mu gikombe cya Afrika 2004 noneho kera kabaye amahirwe yagera ku Mavubi akongera kwikarifya mu gikombe cya Afrika by'umwihariko mu gihugu cy'abaturanyi. Nepo tugiye tubona Amavubi ari mu itsinda rya 11, ariko mbere na mbere banzu twinjize mu birori utujyane no ku matsinda muri rusange, ubundi tuze tuganire ku Mavubi yacu. Urakoze cyane. Tombora yarabaye ku munsi w'ejo, Tombora yarabaye ku munsi w'ejo, abantu bari bategereje kumenya ngo ese ubwabyo amatsinda araza kuba hagaze ate, kubera ko abantu bari bafite amatsiko, sibyo kuba twebwe abanyarwanda dufite amatsiko yari amaze iminsi ari menshi, twibaza niba tuzaba turi mu itsinda rya tworohereza kuba twazakina igikombe cy'Afrika, kuko abanyarwanda barakumbuye kubona twakwerekeza mu gikombe cy'Afrika. Rero ni Tombora yaje gusiga amatsinda agiye atandukanye tugiye kugarukaho twihuta cyane kugira ngo tuze no kugira umwanya yo kuba twaza kugaruka kuri Amavubi yacu. Amavubi yacu ubu nicyo kintu abantu bibaza, bavuga bati bihagaze bite, kubera ko turagira igihe kinini na yacu. Itsinda rya mbere, urakoze cyane, itsinda rya mbere ririmo Maroc, ririmo Gabon, Niger ndetse na Lesotho. Itsinda rya kabiri ririmo Misiri, Angola, Malawi na South Sudan. Itsinda rya gatatu ririmo Cote d'Ivoire, Ghana, Gambia ndetse na Somalia. Itsinda rya kane ririmo Afrika y'Epfo, Guinea, Kenya ndetse na Eritrea. Itsinda rya gatanu ririmo Congo Kinshasa, ririmo Guinea Equatorial, Sierra Leone ndetse na Zimbabwe. Itsinda rya gatandatu ririmo Burkina Faso, Benin, Mauritania ndetse n'igihugu cya Centrafrica. Itsinda rya karindwi ririmo Cameroon, Comore ndetse na Namibia na Congo Brazzaville. Itsinda rya munani ririmo Tunisia, Uganda, Libya ndetse na Botswana. Itsinda rya 9 ririmo ikipe ya Algeria, Zambia, Togo n'u Burundi. Itsinda rya 10 ririmo Senegal, Mozambique, Sudan ndetse na Ethiopia. Itsinda rya 11 ari naryo u Rwanda rurimo, bari kumwe na Mali, Cape Verde ndetse na Liberia n'u Rwanda. Itsinda rya 12 ririmo Nigeria, Madagascar, Tanzania ndetse na Guinea Bissau. Ayo ni amatsinda 12 n'umuhango wayobowe n'abastar babaye abakinyi b'amakipe y'igihugu barimo Max Alexander wa Cote d'Ivoire, William Trost Ekonge wa Nigeria, Issam El Hadari wa Misiri ndetse na Trésor Mputu wa muri DR Congo. Abaribo bayoboye umuhango wa tombora yo kumenya aya matsinda 12. Tombora ikimara kuba
umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yahise atangaza agira icyo abwira abanyarwanda biciye ku mbuga nkoranyambaga za Ferwafa. Well, I think it's a tough group. You've got two top 15 countries in ni itsinda rikomeye ririmo amakipe abiri ari mu bihugu 50 bikomeye aribyo Cape na Mali na Liberia. Ni ikipe igoye. Twe icyo tugomba gukora ni ugutsinda imikino yo mu rugo tukazareba ibizaba mu mikino tuzaba twasuye nubwo bitoroshye. Gusa niyo mpamvu twifuza kuba mu marushanwa nk'aya tukisuzuma ku makipe akomeye meza. Ndamya ko tuzakina imikino 6 iri ku rwego rwo guhangana. I think anything is possible. Like I said, we need to win our home games first. Ndatekereza ko buri kimwe cyose gishoboka. Nkuko nabivuze, tugomba gutsinda imikino yacu yo mu rugo bwa mbere. Nidukora nk'ibyo abasore berekanye mu mikino 2 ishize, warabibonaga ko harimo guhatana. Kuko nta kintu cyiza mu isi ko gukina ikipe y'igihugu cyawe, kuko wari uhari wese yatanze ibishoboka byose. Ayo rero niyo Mavubi. This is what we do. We tell them that we have to be patient. Icyo nabwira abanyarwanda nuko bagomba kwihangana. Turimo kugerageza kongera kubaka ikipe kuko mu myaka 2 ishize ntabwo yari nziza. Twabonye ibyiza mu mikino ya FIFA Series, gusa ibyo byararangiye. Ubu kituraje inshinga n'imikino 2 dufite muri Maroc kandi nayo izaba ari myiza kuri twe. Nyuma yaho uko akina dutangira imikino yo gushaka tike y'igikombe cya Afurika. Gusa nta mukino n'umwe ujya woroha mu mupira w'amaguru. Tugomba guhangana ugatsinda bikajyana n'amahirwe kandi tuzagereza kuba muri ibyo byose. We start September for the AFCON qualifiers. There are no easy games in football. You have to fight, you have to win, and you have to be a little bit lucky. And we will try to be all of those things. Oni umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Stefan Constantine nyuma ya tombora ku munsi w'ejo kwizigira Amavubi yisanze mu itsinda rya 11 ari kumwe na Liberia. Niyo ya mbere rwose yisanze muri ako gakangara. Irategereza bahaguyemo Cape Verde nuko bwa nyuma rya tsinda rya mbere ry'ibikonyozi poti ya mbere bakozemo baba bazanye ikipe y'igihugu ya Mali. Amavubi yitsanga muri iryo tsinda mu rugendo rwo gushaka itike y'igikombe cya Afrika 2027. Nkuko umutoza Stephen Constantine yabitangaje, itsinda u Rwanda ruherereyemo ntabwo ari itsinda ryoroshye. Itsinda Rwanda rwisanzemo si itsinda ryoroshye. Ni itsinda ririmo ama ekipe abiri afite uko ahagaze ku ruhando mpuzamahanga. Turimo turavuga ikipe ya Cape Verde ifite igikombe cyo ifite itike yo gukina igikombe cy'isi. Turavuga ikipe ya Mali iri mu makipe 15 meza kuri ranking, na kongeraho n'ikipe ya Liberia niyo kipe twavuga ko muri iri tsinda ari kipe nayo idafite ibigwi bihambaye. Ntabwo ifite ibigwi bihambaye. Kugira ngo byumve neza ndankungano hita ukomerezaho. Ikipe y'igihugu ya Liberia ikinye igikombe cya Afrika inshuro. Oya. Abanyarwanda yawe itinyamburira. Oya. Liberia ikinye igikombe cya Afrika inshuro 2 cya 6 na 2 kabiri. Igiheruka ni 2 kabiri. Iheruka 2 kabiri. Ni ikipe nyine nayo idafite ibigwi bihambaye, uretse kwa ifite George Weah wibereye president, akaba umukinnyi uzwi, agatwara Ballon d'Or, ari umunyafrika. Akaba yarabyaye umwana witwa Timothy Weah ariko wahisemo gukinira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ikipe nyine ya Liberia nayo ugeze muri ruhago utabonaho amateka menshi cyane waganira. So igihari rero nkuko coach yabiganiriye Rugaju, hari ibintu nka 2 cyangwa 3 ugiye nagaruka. Ikiri cya mbere, itsinda twatomboye yego ririmo amakipe ya Mali, ririmo n'ikipe ya Cape Verde, amakipe atoroshye afite na CV cyangwa se ibigwi biremere par rapport y'u Rwanda. Ikagira n'ikipe ya Liberia twavuga ko turi tuyingayingana mu bigwi n'amateka. Ariko hari ikintu cya mbere abantu umutoza yagarutseho anacyo twese twanashimangira. Nta na rimwe umupira wo muri Afrika ukora itandukaniro cyane, kuko ama equipe nubwo bafite abastar n'abakinnyi bakomeye, ni imikino ibarwa ifite formule imaze kumenyekana. Formule imaze kumenyekana rero nta yindi ndimo ndavuga.
ni ugutsinda imikino mwakiriye mu rugo. Nicyo kintu cya mbere gikomeye cyane. Vuga ngo Amavubi agatekereza ko yakiriye Mali i Kigali, yakiriye Liberia Kigali, yakiriye Cap Vert i Kigali, bagomba kubona amanota. Nicyo kintu nabonye, icyo bita home advantage muri Afrika irakonta cyane. Ni ikintu gikomeye cyane. Icya kabiri, aya Mavubi nayo ni nka Arsenal aheruka mu gikombe cya Afrika 2004. Hashize imyaka 22 twarategereje ko tuzasubira mu gikombe cya Afrika, ntitwayibonye. Arsenal icyo yaturushije iyo ni club ifite umwanya wo gutegura ibintu byayo mu myaka 8 10 n'ingana. Twebwe ntibyakunze ko tubikora gutyo, kandi dukeneye kuba represente mu gikombe cya Afrika kizabera mu karere. Nibyo binavugaga rero ngiye ubutumwa bwanjye buri simple, kandi abanyarwanda bose nibwo bafite ku mitima yabo. Mu bufatanye bwa Ferwafa na Ministeri ya Sport, turishimira ko FIFA Series zaje mu Rwanda. Amavubi akitwara neza, akatwereka ibyo ashoboye, ndetse akaduha n'icyizere. Yego. Abanyarwanda uyu munsi kuva iri mikino ya FIFA Series yaba tufite icyizere kipe yacu. Turi mu mwuka wo gutsinda. Ariko turabizi neza ko ibyo nyine biri emotional, bitandukanye na pratique ziri scientifique, ziri sportif. Iziri sportif rero nazo dushima nuko Amavubi agiye kujya muri Maroc gukorayo camp y'iminsi 10 izaba irimo imikino 2 ya gishuti. Match ya Tanzania ku itariki 6, match ya Comoros ku itariki 9. Ni ikintu cyiza cyo kuvuga ngo mu buryo buri sportif nabwo byiza byuzanya na FIFA Series, kongeraho niyo mikino tubonye ya gishuti muri FIFA window. Biragaragara nyine ko Amavubi intego yabo ndetse ya Ministeri ya Sport na Ferwafa biragaragara nyine ko ari muri wa mujyo mwiza. Uwo mujyo mwiza rero gutegura equipe nujyane no gukomeza kurambagiza abakinnyi beza baza kongera kalite muri equipe yacu dufite. Bikomeza bijyanirane. Hari amazina aremereye cyane Rugaju ngira ngo agenda aganirwaho ba Warren Kamanzi, ba Trezor n'abandi bakinnyi bose bagenda baganirwa, bashobora kuba baza bakazana kalite additionnelle muri equipe nationale. Abo bakinnyi bashakishwe iyo mikino ya gishuti n'ayo mawindo ntituyasimbuke, dukina imikino ya gishuti, duha umwanya Stephen Constantine wo gukomeza kumenyerana na groupe ye no kongera kalite muri squad. Hanyuma mu gihe cyo gukina rero aba aribwo tuzaza kuri cya kindi cyane tugira akamaro cyo vuga ngo tugerageze gutsinda all games zo mu rugo, hanyuma imibare irashoboka. Ikindi cya gatatu aricyo sorezaho, turambagize turimo turakina imikino ya gishuti, twongere kalite muri squad. Ariko ikindi kiremereye cyane nuko Amavubi yari yagerageje muri window iheruka gukomanga, hagarukiye ku manota 8 Ruganda, ntitwagakoreye gusubira inyuma. Twari tubyegereye kujya muri AFCON, byari bitwegereye. Dore inshuro ebyiri zose ziheruka turavuga tuti haburaga kantu gato, haburaga. So ngiye rero ntekereza ko rwose Amavubi yatomboye itsinda rikomeye. Rwose expectation ntituzigire ndende cyane, ariko twizere equipe dufite, twizere umutoza dufite, hanyuma abashinzwe ikipe y'igihugu Ministeri ya Sport na Ferwafa mukore yo bwabaga twongere kalite muri equipe nationale. Ruga njewe rero mfite icyizere ku buryo ubu hata nimeanza kujifunza Swahili sanifu. Turasabwa gutangira kwitoza kuganira igiswahili kuko pamoja kabisa. Ntabwo tugomba kwabura. Niyo tutaba turiyo igikombe cya Afrika byo umuntu ntabwo yagikavaringira inaha. Kwa hiyo sasa turi kumwe n'Amavubi n'ikindi gihugu nzakorera muri Tanzania, si Uganda, Kenya. Yafcon nzayikorera muri Kenya. Bizaba nibereka sana. Zana tubidi sasa. Ahantu nabaye nzi. Byaba byiza rero tubaye turiyo n'Amavubi. Ngo ndacyogereza muri Majeka ntibikunda. Rugaju ikibazo cyanjye kiragira kiti nibyo Cap Vert igiye mu gikombe cy'isi. Cap Vert
twakinnye nayo 2022 rwose tukiri mu bigoye bya COVID-19. Umukino ubanza no kwishyura byari ubusa ku busa. Iyi Mali si ubwa mbere tugiye guhura. Mali yatsinze Amavubi umukino ubanza no kwishyura i Kigali byari 3 ku busa, iwabo cyari igitego 1 ku busa. Ariko urebye Amavubi y'uyu munsi intumbero, umunyarwanda ukurikiye urubuga rw'imikino nk'uko kwizigira aravuga ati itsinda rirakomeye ariko hari ibyakorwa bikomereje mu mwuka turimo bikaba byatanga za ntsinzi zo mu rugo tukirinda kujya mu mibare ku munsi wa nyuma. Aya Mavubi araza gukora iki? Aya Mavubi yafite icyizere cyuko rwose nyuma y'imyaka, wa mugani wa SG umuvugizi wa Rayon wambwiraga mu kanya Olivier Gakwaya yambwiye ati nyamara uyu mwaka aho byanze hose bizakunda. Arsenal na Budapest irajyayo igitware, Rayon Sport muri weekend igomba gutwara igikombe cy'amahoro. Arambwira ati n'Amavubi agomba gusubira mu gikombe cya Afurika nyuma y'imyaka myinshi. Aya Mavubi araza kubakira kuki? Aya Mavubi muri iri tsinda araza gusohokamo bisabye izihe nzira? Buri kipe yose umuntu afite icyo yayivugaho. Reka duhere ku yacu, cyangwa reka rero dusoreze tuvuge ku zindi ho. Wavuze ku zindi wa mugabo, tukaza gusoreza ku yacu. Hari icyo gitandukaniro ndashaka kuba umunyakuri, ntabwo nshaka kuza kubeshya abanyarwanda. Umushinga wacu ntabwo wuzuye. Turi kubaka no kugereka ibuye ku rindi. Za Mali ntabwo ziri kubaka. Za Mali ni ikipe zihamye. Ikibikwereka nuko ibikombe bya Afurika bigera kuri 5 biheruka, ni ibihugu biba biri guparticipa. Bivuga ngo ni ikipe Mali imaze gukina ibikombe bya Afurika 13 kuva 7-2. Kimwe cya kabiri niyo babonye umwanya wa kabiri muri icyo gikombe cya Afurika cyo muri 72 niyo bari batangiye no kugikina. Reka dufate kandi vuba cyane hihuta. Mali mu bikombe 5 biheruka byose yabonye qualification. No kuvuga yuko bafite ubushobozi, ntabwo ari ibyo gushakisha. Uvuze ko baturusha rero ntabwo wabucinga amabere, kandi no mu bakinnyi no mu bindi duha abantu kuri kw'ibintu. Ekipe ya kabiri ni Cape Verde. Cape Verde iri mu gikombe cy'isi iki kigiye kuba zone muri Amerika, muri Canada, muri Mexique. Cape Verde iriyo. Cape Verde iriyo twigeze kunganya. Titi Kayishema ariwe RB yoherejeyo. Olivier yakoze save zigera nko kuri 20 tunganya ubusa ku busa. Baba tipe yitwa ba Mendes bari bakirimo n'ubundi nibo barimo, bongeyemo abandi bake si benshi cyane. Ariko inkuru itari nziza, ikipe yabonye itike y'igikombe cy'isi byanze bikunze ko turi kuvuga ngo dushaka ba Warren Kamanzi bw'abakinnyi baba kwisabira kuza kugukinira cyane, kuko nk'ubu bafite umukinnyi mu bakinnyi bazajyana mu gikombe cy'isi, Giovanni Cabral umusore ikipe ya Sampdoria, ni hamwe mu bakinnyi bari bisabiye. Logan Costa wa Villarreal ni umukinnyi wa Villarreal, akaza Robert Pico wa Shamrock Rovers. Shamrock Rovers ni ikipe muri Rwanda ikomeye ikina za Conference League. None igikomeye urumva n'umutoza Pedro Leitao Brito uhereye 2020 yarayitozaga mu kwezi kwa mbere. So nayo iraturusha, icyo tukemere ntacyo guca ku ruhande. Na Cape Verde iraturusha, nubwo nayo mu gikombe cya Afurika gishize itabonetsemo, ariko nyine mu gikombe cy'isi wenda byanaturutse cyane no ku burangare Cameroon nayo yagize. Cameroon yari irimo bya ibibazo bya Eto n'umutoza batumvikana na ministre wa sport muri Cameroon, bituma hagira ibibazo. Hari n'urugendo bakoze bari muri Cape Verde rw'amasaha agera ku 9. Samir yarabidusangije hano. So, biragaragara yuko nayo ntabwo ari ikipe twapfa kuvuga yuko turusha, iraturusha. Hari ikipe ya Liberia ni nawe ya nyuma mu itsinda, kuko twe twari muri poti ya 3 bari mu ya 4. Abijana 40 ku isi. Liberia izatozwa na Adil, umwihariko wa Radio Rwanda. Adil tuba tumaze kuvugana none iminota 5. Ntabwo ari ibyo guca ku ruhande. Yanansabye ko ibintu bimwe tuganiriye, ubwo ngiye kujonjoramo bike. Kwizigira yambwiye ngo iki tujye tuganira nk'iki, wabyumva cyane tuganira nk'abavandimwe. Sinshaka kumva ijwi ryanjye muri radio z'i Kigali cyane. Yambwiye ati Rugaju tuganire nk'inshuti yanjye, ntituganire nk'umunyamakuru. Ndi coding iyo nshishe kuri radio. So hari ibyo yambwiye ntavuga, ariko hari n'ibyo navuga. Adrien yambwiye ati kipe ushobora kuba ufite abakinnyi badakomeye, ariko ikipe igakomera bijyanye na vision cyangwa icyerekezo mwayihaye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ni statement abaguhaye. Uzi icyo abakubwiye kwizigira. Bari abakubwiye ngo mushobora ko mutekereza ko turi insina ngufi ko twari muri poti ya 4,
ari twe muzakora amanota twe mwese, ariko mwese umuntu uzakandagira hano tuzubaka ikipe umuntu atazabasha gupfa gukuraho amanota uko yishakiye. Niyo statement ya Adiri mu bintu byinshi twavuganye nyifasha. Uhitambo ko nayo indi bita ntoya Liberia nayo ishobora kuba ifite viziyo ikomeye. Arakubwira ati ntabwo nzongeramo abakinnyi benshi. Abakinnyi dufite z'abakinnyi babi cyane, atari ko se muri APR ikomeye natwaraga nawe mufite abakinnyi bakomeye cyane. No, ni mentalite ushyira muri equipe na viziyo ibiri muri equipe n'intego mwiha. Ariko nyamara afite abo kubakiraho icyerekezo. Yego, afite abo kubakiraho barimo Oscar Dole, ni umusore ikipe ya Slavia Prague mu gihugu cya Czech, bakagira Samson Dewi w'ikipe ya Victoria Plizen, bakagira Divinity umusore ikipe ya Slavia Prague, akagira Sulaiman Ba ni umusore ukina muri Malta mu cyiciro cya mbere, ndetse na Ayubu Kosian uyu nguyu yari na top scorer muri qualification za World Cup nubwo batitwaye neza, ariko ngo ni umwe mu basore bato kandi bo kubakiraho mu ikipe y'igihugu ya Liberia. Mu bintu rero dukeneye twe nk'u Rwanda bitureba kugira ngo tuzabashe kugera kure mu gikombe cya Afrika twe twanagerayo, ikintu cya mbere gikomeye, ikipe ibanza gukora icyo bita calcul, imibare amanota ajya mu gikombe cya Afrika ashoboka arazwi ni hejuru y'amanota 10. Iyo ugize 10, 11, 12 muri iyo range akenshi ubona tike.